Ihayun tots koplalun titskan tahnati tahkel pati tasmendo li kushanan skotole kushanan tas shutes puks papate melih ojo pakutike shutes kulo ni viruse shushkom ta barandaletik ta buk chichanu di pate ta piso ta I shushkom punti hayun tots koplan titskan tahkel pati kalal buk chiklo pate tahkushlehan halto das pat di hechlan kushlehal ti oy lili chamel iti shus puks papatele masto me mukel patik me munus tutuna patik musto ta ora epal pochotik ti hayam delix melsanel tal poshiletix melsanel tal bakunetix kotol pocho hats elix kotole jochelik tash amtehi das vendat tun ipunch poshil un bakuna hecha kuchelan oy vacuna tasmente kusitigiantik chamelalti alalta ololutik chisti abel aun kalon mukutik or kusi persa vacunetik titsanta shkisti hech kuchel mushi y pakutike ha yochelik chich tumbel tal poshi y vacuna kuchel mushushi y pakutik mushus tsakutik uni chamel tasmente pero ma un kushelan tatay uni vacune yun skotol poshi kusi tashichan lo es el tal dita kuslehaldik ti oy chichan shachonel ta farmacia tike wenn epal kakal habil hich champel smell barel mestun me mustun pa el chich champel skoplar ta chon polometik chichik el kushelan chax efecto li hukucho poshi tashit lo besanele me yich ilel oy tek shekutu kusi tas pase how chich arbal das tokoli cristiano li gente chich pasa prueba mestun metas tsaklis tal li poshi tashit besanele hato me la yicha tsakel me yicha ile tiyun de skotole shushich lo que es el tal tashichone y chich tunes el tasvento li tunesha skotol li cristiano pero para que shush kota pasa skotol no mi hecha kuchele skan epal hain epal kakal tashichuni para que shush lo tale habi mudu kun fecha shushich akel tasventa pagi shush lo tali poshile o vacune sino que shush halit pate hoy bocho tik chali kutu que hoy kal shush chatal da kutu isul el kutu o chich tael de pumpa kuna kuitik ta chim habile o meto anil patuniket hun habile pero ma obruchkal de tasmenta so me yich tael di vacune yun se seguro muy ushacha y pa mucha chata on chamele porque shush health mano yamwel shush lo antaliantik chameletik melo tan li covid vi epshonos kusi chamelo emanantal hapo kiam vuelta chixututik me hoy bocho mush chunos to pero hamele hoy lo emantal chamele y hasta shush chil taktik shalik shata ora ti hoy li chamele kuyun jun la hilik sha ep bocho tik tash chamanan tish katah kakupel nosti takelele pero tas kohunti miyuk tashish nae yung ha diko tiesin hayun ako pat konton dikta posiletik ako malatik ush elan tashtal skotolik ush elan chante hanik tali bocho hayam tenitskelike pero mox patu bil konton dik yung tesha chekolotik entonces kusits andah pasti genja antah kulo estik tahno penti tihun utsintel yung ahvalen ti dishon oli chamele o dichkaltik nosto chichame yuno nos chichame hamele potoltikli tas papa namile echen beutik nos pero zots oplats an tunestik no penti y tukula batik dikus khalili chik echetik tas papa namile oy kusitik distar keldi y bokolale hawanti oy kalmushi chamotik yuno sto pero me chapai ish kushul li hunchamen hecha kuchele jamás lo venda tukula batik kushelan sudah tukula batimo huhuliket pokilan onti tahamon suenta kochel chamun chamel ti o virus ti shu kuchok tiktal mo puli flo tike mo kuch pato tike tunes tikundi kubre bokas unik takashlan kop ti tahmak tike bokolal kutik butik ni tsotsilutika di to eche laban pati to eche nale pati ako oy pocho vanchas tunes oy pocho van tunes pero tas conjunti hoy jantik gente ti mushchune kanu chilik laman tawanu kusan di chala pe mi achuno ti ta chamele o kusiu shushkalam pati
pero más sus coplachka y te hago tembulbunu vigente te hago la mantabanu te hago cosuxal mientras estás que palibune shushkantik nos toca bueno me mumele look li chamel chakuchele lo entale pero al menos hoy kusitik shuyanta kushmil pahtu timetah pokina o timetah mak li kichunix o toltah que pahtu limune ma ok no shu que patasmenta con chamel jambalta chisut kuchela kalsha lo que emtal con chamel hecha kuchele pero hoy calma ox la gente chamel sus local y hay un sos poblans canta tu con la un documental las lo que sí y que la información ventas pero tas la gente pues la copin la yali que hati hoy echem tahpat con don dicti hoy ga hats eli hats chapans pekta li pocho chani li ciencia li pushelantas kelani li chameletico cosio yantique di tahmala dik apos lo ital slo esiktal kun poshil apos lo esiktal kun vacuna pero hoy van intik ma oktas ko pushelan kun vacuna o ciencia ditkan tahpat con don sino que tskan tahpat con don dicti chuke ha tas venta li talelales entonces usits anda pasti con chatimets anda pat kondo tik talelal que ni butik kukucho li oyotik kukun cristiano tige hnoptik le y hendik talenti el tik patel o kistik patel kun kuslehal o hun talelal tipu lektah poktik kusitah tuntah la estik tah pokelah pomtik tak elilang patik muk hecho no bonto muk chikshanan patek chiklo elang patek jung shuta pukpe patek de chamele tashich alen que hun cristiano shu hutuk mu oshi o oshi gente shutas shabets pukpe li chamele y ta hun ue shushot ta 406 personas shutas pukpe y libai uya para la pukpe shabbateli chamele que ha hech las pukpe shabbateli antiguo y hay un tiben anel shutas epa li número uya para el pocho chamo hechali chamele pero me chihko muy dictahnati o mao pero que muy uchihlo uti ti me muau tsots poplale ti hato akolo uti ti me yun tsots poplale me yun ansai kishinti cheneti usiu tahtun ta la estik liputik sotsilutik o cristianutik ta general ti tun ta echele lo kuti pero me muyu tus koplale mehanos chakshano punta calle chakshano punta parque chak bulan kutskalale shikushutik mupersau te oyutik tasna kutskalale kukun akal kukun ora shikushutik me mushkil patik hay ukale pero tos kopla dia kohtu kona patik liputik dia koh el dik kushle haltike hayuk chita angel no penti hayin chuno dik di oili chamel chakuchale el patik lo que está holding li keshlan kita tunestik pobre boca di time hoy gel antibacterial tige lo que estik li keshlale tunestik kati un ejemplo di hayin chuno tige di hayin musha chunik das vende li chamel chakuchale mukushkutik ta helbe pa no penti time yun hahechelan of no penti mukushkutik pero tots koplan dia of no pti ta kutskalal tige a of no pti time hoy kuna junto junme abut abalal ti ipchai ka diabetes hipertensión ti echens muy presión asma bokol tashichi ko to hu likel o to anich alum di jonton kalal tashichi ke me muyuk shabek tasarindon me skotol kusiu kyanti ko chamela di unik ke shana ana opleke tu konan pati ma optas ko buti jikalman oy khay buti ko ti shuki chohtik shali virus pero muy puta shiki pahotik jun lecto man tantike pero hoy hay buku escala tati ti ipsha chayi ti molme el tiksha y ti jamás kunshalis defensa y kushalantas mentalitas kushalalitas talike y jamás anil tashmila tu padre epsha caso de que choten tapase y yo que el tashkotan tapase y hay sus completos can hel no talike chilta ta kotoli yambal ta dashkal bushu
intención kundi tahmesa video take khasventa acoger el kutuk no puntik sventa oyu información ta optik ya optik pate bukal o estuchai que alpicun de comentarios bukal muy estuchai con esto que alpicun para que tú intasti y gente pate me voy o ya información a que pero es que todo se la algo suglia la chantes menor ayer para que hecho cualtas pate cotonti y chantik pate ya vuelta chcal cochu pase a conseguir las redes sociales, pase a suscribirte al canal y pase a compartir el video lia sventa ako ya que jutuk smelon chilta que está socialmente me tengo shulutik me yo que mucha lutik ni chameli y me teto oyutik padre chiquitik chinen el tamunas hay para tocar el chameli consigue tashi amto di padre y tas muy asantik más video que el padre te han vuelta chico